Nimin lama olive tlang le zion tlang te kan fang kwala voin lam chu Kalvaritlang lam kan fang ve thong do na ni Kaya tulong luya perlo painang Jerusalem ko buya perlo painang tilay kala li suat kaya na takin na mga July sa kahilian mura lang daw lugar kung sa dais karyota yung kamulog na natibor po kawa man eh kajang ilang pansiya law daw lagan mazot lang zayot lang di ba nakatkalaka adi. kan kal na tur hi Jerusalem khawpui hlui ania kan thleng deuh thuak to ti hian hemi lung in rem chung kul chung hi ni mei to a tichuan Saint Stephen Gate emu Golden Gate an tia hian kan lu tanga hemi chunga hmun poimo Bible ina asoi sang thil thlen na te kan tlo kwa le don ani vana kan hmun tlo tur te hi mi an tam thin em awangin ke ni po ma the ang berin kan in pe ya tuna hian daria le chan ve ve le ni meka voina hian tam the ang ber tlo le kan tum do na tin kan tur kai hian in try kwal he bokani. Okay, come this way please. Kan hma lo lang hi Bethesda dil omna thin Isuan zeng kumsam thum pariat zet damna beise helai lo ngak ati damna kha ania alandan hi chuan dil po angvak lawa ke po kam hutiring ka she thiam lawa see the Holy Land website a inzia dan chuan kumzabi panga na vil khan Bethesda pool chunga hian yan biak insak alo ni to thina Thlanthinghlim mari pianna mingchoin tichuan chu biak in chu kumzaruk sompali khan Persian hotel an ti chia a tuna kan hmu thei chu alung rem bang chimbang chau hi lo ni ta ni with 900 years old, called the Church of St. Anne. Bethesda dilbula hian St. Anne Church Crusaders chu a oma hei Bible la chuan lang lo na ngin Isua Thlanthinghlim mari pianna ni arin ania ti chuan hebiak in hi marinu mingchoin St. Anne Church antia achan chu helai hmun hi marinu le pania an soi St. Anne le St. Joachim te chenna ni in an soya tin hebiakin hi han enila achung hi amoi dangdai ema biakin dangti anglo takin an chei bur lawa asim pura ma si amoi em thonga chutiangin achunga hian zairi te hi amoi dangdai bik em ani biakin noi chukthak hian pukalo oma helai tak hi Isua Thlanthinghlim mari pianna anti chu ani tuna chuan Kalvaritlang lam kan pan chho mek ta a he Kalvaritlang cross kong pan na hian stations sompali a oma heng station sompali te hi Isuan apal tlang chin chia na te ani a ti chuan sompali zinga pakwa ti chu Bible kan hu thei te ania adang panga ero chu rindan tradition ni thong Station 1 hi Isua chungthu an rel na thiamlo an chan tir na hmun ania
maro chu he hmun hi tuna hian Muslim Elementary School ani meka chuwang chuanin hemi hmun a lut tur hian special permission te angaya chuwangin voina hian kan lut don lawa station 2 atangin kan tran don ani Station number 2 ani heta hian Chapel of Flagellation le Chapel of Condemnation oma tichuan hei Chapel of Flagellation zok chuni in tin Chapel of Condemnation hi ahmalam abulchia hianin a omboka chuta zok chuan kan lutanga helai mun hi chanchin tha kan mu angin rom sipaiten lali suan na sataka ai sak na mun nui je siam na an man na mun ania apuan an hli saka puansen an sin tira tin ling lukhum phiar an khum tir boka tichuan helai mun atang hian lali suwa kha kan sualte min kan na turin cross an put tran tir na mun ani bokani Station number 3 le 4 hi Bible la alang lawa hei hirinda nania Station 3 a hian Isua Kraws buwa atluk voi khatna ania in Station 4 hi Isuan Kraws kong azolaya anu mari ahmun antini tichuan kan kal le ta zela kan kal thui tu ang reng khop maya tuna hian Station number 5 a kan oma helai hmun hi Simon Isua Kraws aput sok na hmun kha alami le ta ni la piedra de abajo porque el nivel de la época romana está 6 metros más por abajo. helai kan chawna konga hian Station 6 le 7 na oma ma se Station 6 le 7 po hi Bible a umlawa an rindan ani le ta a Station 6 chu Veronica in Isua mai atluk faina antia tin a 7 chu Isua voi ni atluk na antini tichuan kan kal le ta zela tuna hian Station 8 kan lo thleng ta a hemi hmun hi Isuan Jerusalem fanu abiak na hmun kha ani a Jerusalem fanu te u mitra su nangma ni le infa te tan trak ro ati na hmun kha ani e Station 9 hi hemi chaka hian alo umle a shanin kan chol lawa a chan chu rinda na nia Isua voi thum atluk na anti ni above stations pangadang te chu hebyak in chung Church of Sepulchre chunga hian oma chung te chu Isua thumhlo an ti thlak sakna te Isua Kraws an khen be na cross a thi na cross atanga an lak thlak rim tuan noi na te le Isua thana an zal na te kha hebyak in chunga hian kan tlo don ani ram trong shan mang kan tam ma hetini tin hi ani du mel boka tichuan chen thu soi tok te a chen lo zai tok te anoma kedi po voina hian mizo ni mana kan han zai ve ni
tlo tu an tam em a line po kan in line re darker khat chuang kan in line nuwa isu an phum na kan tlo masabera hemi chunga hianin thalak phalani lawa isu an phum na hi rindan pani oma tuna kan tlo zo chia tak kha Roman Catholic lampangina isu an phum na nge yan shiat ania tin pakhat jok chu garden tomb anti ve thunga hi kulpon lampang om ania voina hian kan tlo man lawa kan tour guide in om na vel min ko hmuwa hi Protestant tamjok ten isu an phum na nia an rindan ve thunga ni tuna hian Kalvaritlang Isua Kraws an phun na hmuna kan kal le don ani ti hian a hmun chu kan thleng chho ta meya sulai loka zonin cross an phun na khoi thein an siama chumi khoi tur chuan tuna hian kan in line vel me kan ni hi helai hmun hi Kalvaritlang lali chuan kan swal zong te phura cross amin tlan na hmun chu ania Bible kan thiara kan mit thlan chuan ain ang to kher lawanga heng hun poimo te hi biakin saknan vek ani to wangin maro chu a hlutna abo chuang lawa he chandam na hi voin thlengin alapa ngai rengani tuna kan mu hi Isua Kraws atangin an la thla a an phum ma a an lo zal lok na ani tin hi Isua thisen antia maro chu hi approve na a om lowa tin tuna kan hu thungi ro hi chu Isua athia lungpui khike chat kha ani e tuna hian Isua Kraws an hu chwa na hmun kan kal le dona hei po hi sepulchre church chunga mi thawnia hebiakin hi lian ema ti chuan a om na hi a hniam dewa step som hi pani vel zo thla ka ngaya ti chuan lai hmun tak hi Isua Kraws an hu chwa na an soi chu ani khang kha Kalvaritlang hun poimo kan tlo thei te chu nia tuna hian western wall trana banglam kan hoi vele tonga lai mun atang hian a hlalawa ke in kan vakal phei don ani hi trana banga hian vo in thlengin mi tongtrai an la om thina ti chuan meichia le mi pa tongtrai na ashana chaklam veilam hi mi pa tongtrai na ania ti chuan thanglam dinglam hi meichia tongtrai na ani thong Tlang hi Mount of Temptation Isua thlemna om na hmun tlang kha ania hmun hi Old Jerusalem atang khan kilometers somli pakhat vela hla ania ti chuan atlang chi phi sea level atangin meters athum som ru ka sang ani Jericho hi khawvelha khawpui upaber te zinga soyania Bible chuan Jericho kul chim thu te pho kan hua Jordan phar ruama omin shat thei china BC sangkwa dai to tang khan chumlo chat lawal wa lum lo ni reng to a kum sing khat vel zeta upa ni Detsi panna konga hian zakai thingkung kan hua hi zakai thingkung lon na nge khan ni to lawin a lon na thingkung thla nge kha ani e anti tuna hianin sile vela tanga meter zathum ania ma kanong ne kani detsi ka
na hian hei kan hoi velila a pik mut mai a hei hi thaler vai vut thlin a deuh takin a ron chem ani a hei wang hian khua pau mu thui thei lova lelama chuan det sia kal tur kan nia sathu chuan alum lutuka hrom lum khul hi tuna hian det si cheng turin kan kal dona ma se hei huang hian in poput meya ti hian det si chu kan thleng te der meya det si hi khawvelha hmun hian ber ania an soidanin tuipui al dang te aina let somina ala tin luan chhuana nei lawa al em awang hian achunga le bulvela hian ran nung dang an nung thei lawani an hia det si hi mineral se tam em wang hian in amat achia diak te po hi buntan tha em chu wang kan he la in hoi na se meya tay po lang nasa may han leo tum sin te